Imaynalla kasaykichik munasqa khuyamasi uhkusi sapuq nikupaq noqapaq chayay qankunakama Diospaq qillqasqanwan kay quechua misk'i parlaypi. A veces pantaykunchik ichari, pero Diosninchikqa Espíritu Santowan sumaqta entiendechiwasun munasqa khuyamasi. Hinataq kunandia devoción matutina niwanchik, iskay warmis, iskay wawas. Parlayasunpuni kunandia maychus kay libro de Gálatas tawayuq kasan. Chaypitas noqanchik apóstol Pablota niwanchik imaynataqa kawsanata, imaynata a veces aychawan Diospaq munayninwan mana allintachu kawsakunku icharis, chayrayku kayta niwanchik. Chaypaqtaq invitayki kunan kicharinaykipaq maychus kasan Gálatas tawayuq. Chunka iskay pisqayuq, chunka iskay soqtachillasqan nin ahinata. Agar ninakurqa Sinaí urquwan, chantapis Arabiapi kasan chaywan. Chay ninakullantaq chay tiempomanta Jerusalenwan imaraykuchus Jerusalenqa wawas ninwan kamachispuni kanku. Apóstol Pablo kaypi niwanchik comparan imaynata Abraham iskay wawasniyuq karqa iskay warmiyuq. Chayraykutaq paykunaqa mana apanakuqchu karqanku, phiñanakuq karqanku. Sarawan Agarwan mana apanakuqchu, chantapis wawasninku mana apanakuqchu. Y kay kikinta leywan ichari, leywan chantapis Diospaq gracianuwan wakin hermanos kalasiamantaqa phiñanachisarqanku iskay ninkuta, porque wakin nisarqanku mana leyta haych'aspa judíos hinaqa noqanchik salvación tatarisun. Wakinkunataq nisarqanku mana Diospaq k'acha yanapayninta suyaspa noqanchikqa salvos kasun. Ahinata kay familia hina imaynata phiñanakurqanku kikinta apóstol Pablopis nisarqa kawsaynikichik kasan. Porque Ismael niwanchik aychaq ruwasqan, pero Isaacqa Jesucristo promesan t'ukuychakusqan. Chayrayku noqanchik entiendena tiyan, Diospaq gracianqa primero haywawarqanchik noqanchikman. Chaywan noqanchik aceptanapaq munakuyninchik rayku haych'anapaq chunka mandamientosninta. Chayrayku kayna nirqanchik icharis, leywan Diospaq gracianuwan kusqa rinanku tiyan, mana puraqpis phiñanakunkunachu tiyan. Ahinallataq devoción matutina nin kayta. Abrahamqa aceptarqa Diospaq promesanta, pero payqa Diosninchik mana apurata quqtintaq, payqa makinwan Sarawan maskarqanku uq wawata. Chayman hinataq paykunaqa probarqanku feninkuta, creesqankuta probasqa karqanku. Paykunataq mana atiparqankuchu. Huchallikurqanku porque mana suyarqankuchu Diospaq tiemponta. Chay willayta noqanchik tarinchik maychus kasan kay libro Patriarcas y Profetas nispa hermana Elena G. de Huaymanta. Paytaq tukun tapuywan nispa masca creyniyuq kaykichik, masca llaki tiempopi, pruebaspi, masca taqankuna creykichis nispa, creena tiyan. Chaypitaq noqanchik munasqa khuyamasi mana sapanchik atisunchu Diospaq makinmanta, suyana tiyan pacienciawan. Mayk'aqchus payqa kutichimuasun mañakusqasninchikman. Si noqanchik aycha runas hina ruwasun munasqanchikman hina mana allintachu ruwasanchik. Chayta yuyaspa kunandia noqanchik kawsakuna. Ama qunqaychu k'aya watijmanta suyasayki, usqayta Diosninchikwan parlakuy.